današnji snimci iz Sarajeva i izvještaj naših kolega sa Radio Sarajeva, jer kažemo, oni su uspjeli da se probiju do svojih centrala gdje se snimaju prilozi, što nama ne polazi za rukom zbog, rekao sam već, svih pokidanih mogućih telefonskih veza. Trenutno se čuje i pješadijsko oružje, pojedinačna i rafalna paljba. U centru službe bezbjednosti Stari grad saznali smo da ta paljba dolazi iz pravca komande druge armijske oblasti. Iz centra posebno upozoravaju na snajpersku paljbu koja prema njihovim saznanjima dolazi iz dva objekta, odnosno stana u ulici Vase Miskina i ulici Jugoslavenske narodne armije. Inače, stanovništvo Starog grada je sve ove sate u skloništima i svojim podrumima. Za sada se zna da je ranjen jedan pripadnik milicije koji je obezbjeđivao konak. Moram da kažem da sam prisustvovao svim zbivanjima od samoga početka, kada je počelo bio sam kod katedrale, kada je počelo kod doma JNA, gdje je ovaj napad izazvao jedan snajperista sa doma JNA. Potom sam uspio da se probijem do kina Romanije i tu sam se morao skloniti od zaglušujućih detonacija snajperske vatre koja je sa par mjesta oko vječne vatre gađala te nevine ljude koji se sklonili u mnoštvo prolaza između u pasaže kod jata, kod higijene i tako dalje. Javi se Radio Sarajevo. Javi se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini mjesta gdje se mi nalazimo, lokacija opet Titova ulica. Gdje je Hari? Gdje je Hari? Hari, jesi čitao? Evo, sada je pala na granata kad možda 30 metara od nas. Opet Titovu ulicu pred Narodnu banku. Evo, sada vidite jednu gotovo nevjerovatnu scenu. U pol bombardovanja grada Sarajeva čovjek šeta ulicom u koju najviše pada granata, kao da se ništa ne dešava. To je njegov oblik borbe. On ne da svoj grad i svoju republiku. Ovako, na svoj način. A upalio sam dođe. Evo ispred same zgrade predsjedništva. Evo čujete detonacije. Evo ide još jedna. Zgrada predsjedništva. Evo još jedna. Skenderija gori. Evo vidite ovaj dim iza zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. To je također jedno od mjesta gdje su granate danas padale u velikom broju. Isto tako 5 tenkova i 7 transportera nalaze se u bjekstvu i ne birajući ciljeve pucaju bjesomučno po cijelome gradu. I još jedan podatak koji smo dobili da se predalo 19 vojnika takozvane Jugoslovenske armije, a ima indicija da još jedan veliki broj vojnika hoće da se preda, međutim valjda se nalaze pod prijetnjom od svoje strane, a i ne usuđuju se od granata koje trenutno odjekuju bjesomučno cijelim gradom da to učine. Svako civilizovano bombardovanje civilizovano se najavi, to se fino obavijesti stanovništvo, pa se kaže sad će naići avioni, ljudi, djeco, skontu. Sliku se liđe gdje je danas bilo zaista žestoko i gdje je bilo... Samo mi recite, hoće se okrenuti vamo ako bude htjelo pucati. Bježne. Lijevo, ovdje imamo dva čovjeka koji dolaze
sa nekakvom bijelom zastavom, a na kojem piše želimo mir. Dakle, u ovom ludilu pitanje je koliko je to hrabro i bezbedno za ove momke, ali ne znamo ko su, ali svaka im čast. Malo, Ejub. Tu sam, u predsjedništvu sam. Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni. Ja sam došao prije sat i po na aerodrom tamo i onda me vojska ovdje dovela u Lukavicu. Gospodine predsjedniče, vi ste obojice sad uživo u programu. Alo. Da li se čujemo? Alo, Ejube. Evo, to bi da kažem sljedeće. Reci, molim te, šta se događa, kako ti vidiš stvari, šta se zbiva tamo? Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo. Napada ga, još uvijek ga napada. Od kad? Od 12 sati danas napada, razara sve, razoren je centar grada. Razoren je centar grada, velike su žrtve. Predsjedniče, saslušaj me, Stjepan Kljuić govori. Da. Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad. Naravno. Drugi preduvjet, da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla. Stjepane, daj mi ključ onoga Ganića, molim. Evo ti Ganić. Slušam, Alija. Alo, Ganiću. Molim. Imaš puna ovlaštenja u moje ime da ne ređuješ dok se ne nađem tamo u zgradi u predsjedništvu. U redu. Kakav je vaš položaj u Lukavici? Ja sam ovdje praktički zarobljenik. Ovog trenutka dobijamo pouzdane informacije da se grupisanje snaga koje su ubačene iz Srbije, poznate pod imenom Beli Orlovi, Šešeljevci i Arkanovci, i dalje koncentrišu u okolini Sarajeva. Tako imamo pouzdanu informaciju da su prije otprilike sat vremena 2 helikoptera spuštena kod Semizovca puna takozvanih Šešeljevaca iza restorana pansiona Imidž, dakle kod Semizovca. Također iz pravca Mokrog i Pala ka Vracama se spuštaju 2 autobusa i 6 kamiona takozvanih Belih Orlova. Grad je pun snajperista, raznorazni ljudi koji siju smrt. Što više mislim, sve manje shvatam, pećina tuge u meni zjeba, sve teže rimama ja baratam, pune mi oči Sarajeva. Što više mislim, sve više slutim, nađite nekog drugog da pjeva ovu ću pjesmu da odčutim. Nema mi pjesme bez Sarajeva. I kada šuti Sarajevo pjeva, i kada žmiri svijet pucaju u oči, suzama kiša u moru se slijeva. Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Sve će drugo proći. I kada šuti Sarajevo pjeva, i kada žmiri svijet pucaju u oči, suzama kiša u moru se zlijeva. Sarajevo će biti, sve drugo će proći. Sarajevo će biti, sve drugo
više slutim. Nađite nekog drugog da pjeva ovu ću pjesmu da očutim. Nema mi pjesme bez Sarajeva. I kada šuti Sarajevo pjeva, i kada ždi